بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sаған Аллахтың сәлемі мен берекесі болсын. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Саған да Аллахтың сәлемі мен берекесі болсын. Әнә мусафирун иля Мәккәтә. Мен Меккеге бара жатырмын. Иля әйнә әнтә мусафирун. Сен қайда бара жатсың? Әнә мусафирун иля Мәдинәти. Мен Мәдинаға бара жатырмын. لماذا أنت مسافر إلى مكة؟ Сен не үшін Меккеге бара жатырсың? للصلاة في المسجد حرام. Харам мешітінде намаз оқу үшін. ولماذا أنت مسافر إلى المدينة؟ Сен не үшін Мәдинаға бара жатырсың? للصلاة في مسجد النبوي. Пайғамбардың мешітінде намаз оқу үшін. أين تصلي الجمعة؟ Сен жұма намазын қайда оқисың? في المسجد الحرام إن شاء الله. Аллах қаласа харам мешітінде. أين تصلي الجمعة؟ Сен жұма намазын қайда оқисың? في المسجد النبوي إن شاء الله. Аллах қаласа пайғамбар мешітінде.